Çok rahmat. Assalamu alaikum. Hormatly bugünkü Aqto'ga kelgen жалпы қонақтар барыңыздар. Hoş келіпсіздер. 2 жаш бақтылы болсын. Қармашқан қолдары түбелікті болсын. Мен 2 жаштың урматына улуу композитор, Кыргыз Республикасының эл артисти Асанкалый Керимбаев агайыбыздын бактылуу болгум келет махабаттан аттуурун аткарып берейин. Кабыл алыңыздар, тамагыңыздар таттуу болсун. Бактылуу болгум келет махабаттан, жүрөктө эс тарткан келе жаткан, ару кыз менин жайдак тагдырыма, өзүңсүн өчпөсү отун жаккан. Özünsün öçmesi otun çakkan. Ümitті arkın sayın çoğun kara, en söylenen kımbatın gelir yolun kaysıl tara, ömrünü tutacak en söylenen ay çaltını gelir yolun kaysıl tara. Sen izlep cerdi kezip köldü geçti, özüngö köp okşotup azap çekti. Baktılуу болгум келет махабаттан, ару кыз ажайып бир нурун төктү. Baktılуу болгум келет махабаттан, ару кыз ажайып бир нурун төктү. Arı kız acayip bir nurun töktü. Rahmat.